INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te inzain chibai kan bu ka cheu voin hi July thatot ni pathian ni ania voin lama pathian pol na hun tha in chan theu kan bai sei Taiwan chungchanga US president le China president Xi Jinping ate in biak na kha kan sei to a China chuan US chu mei manga chai ang mai maya pu in a in tina palange ati ti kan ria a ram hruai tu te pani in biak nu lok hian Russia chuan Taiwan chungchanga aril ruput dan soi chuak veta in China din na an thlo pani ti an soi Russian sarkar spokesperson Dmitry Peskov chuan ti hian soya keini chu hemi thua hi chuan China nen hian ril rumun khat kan putlatani China sarkar sovereignty le anram nge na tura an malak na hi kan zain kan ngai hlua khovel tu te ram ma hian hemi chungchang hi zo o ma po kan ngai lova ram chiat na tur zonga mi teril rufui por hi anti turani lo ni in kan ngai het bur mayani atia China le Russia te hi anla in nai zel dona NATO le an thian te nen hian anla in ep na tual don ti achianga Ukraine boina hi manrua manga khovel sarkar tam takte mit muwa Russia ti mual phole an economy ti chiat tuma khothlang lamin man lak lain Russia le China te hi tun ma ain anin kom ngei zuala tan lak dun an tum zel don ni na lang Russia hi China sum don pui ber ania nikum khan heng ram ni te sum don na chevel hi US dollar billion zale som lile pasari manvel ni in China sarkar tax department lam chuan an soya Russia sanction thua po China hi atang na hle ni kha tin soi thin ang khan Russian invasion nu hian China po hian aram anga achal tlat Taiwan hi sipai chakna mangin ane chule ngei tura rin na hi alian sot le ni hetiang rin na hi an mani Taiwan lampo hian an nei lian ani nge yang chu mani July ni somni le panga tang to khan China ina be thut po lo invent dan tur ninga o sipai nun chanzirna an nei na samaya nimin pia July ni somni le pakua khan an zo felta ni ninga o sipai nun chanzirna tun naya an nei zo ta ka chuan mel ma sipain Songshan airport an be dona lo ven dan tur le chuti chunga an khopui Taipei ven him dan tur an zir bera tin mani July ni somni le pariat khan pintang khopuya sipai enge mozat chu vaukam rula leilam le tuilama tanla kop dan tur zirin an lo phili boina saboka mel mai nan run thut lo na hi an nei lian ve hle ti achiang ani Russia hovin an thunun tan in pakhat Ukraine sipai an man te an da khom na chu mani zirtop ni khan missile an deng fule peka sipai an man tak te zinga somli chuang thi in midang som sari le panga zetin hliaman tur ni in Russian defense lam chuan an soya he chiat na rap thlak tak mitam tak thi na hi vapana thil om dan zir chiang thoi turin Ukraine point International Red Cross Society angen ve bok UN Secretary General IAF thu soitu Faran Hak chuan hemi chungchanga mithiam te tir chuan tum thu soin sarkar pahni te hian rem anti tlana be sei thu inrin ni khana soya hezel ka fuani chungchanga hian Ukraine le Russia chu anin pu ton ve veya Russia chuan Ukraine hian sipai ten ral thuaman da mai du lovin Western puina don himars mangin akap tamayani atia Ukraine chuan chu tianga pu na chu pha in Russia hian dan le rai eng ma za pa na nei lova rong taka thil ti thin chui chua ani lo nan hetiang hian atile tamayani ati ve boka tun thleng hi chuan atu jok thu soi nge dika tu jokin nge he tan in hi kap tamai ti po hi achiang hlei thei ri lo nimin thleng kha chuan tan in omna khopui hi tuma kalpo thei lovin ala om renga International Red Cross Society lampo an kal thei bik lova kal turin dil na an nei mek chawani Sri Lanka me pui makta do isom ni le pani chuang eile in lama te nitin mamo oil le power man dan tur te
an ram sum le pai inflation te hi thlatam an tuarta ram danga le yan bat US dollar billion somnga le pakhat April thla pek tur te po kha an pe thei telova tun thatir lam khan mi puilung oilo thin so phul liam chuan an ram hruai tu berpo a chen na ina tangin an chuak ta ani kha heti khopa ram mi puiten har satna an toa ramin chiat rup na atok chung hian World Bank lampo hian itan puizel mai teng ti to talo chuan an ram economy siam thatna na dan le hrai ruam an na fel tak scheme tha le danglam na thlen tur khop remruat na tha an siam phot lo chuan tanpui na dang hi kan peto ri lovang ti in July ni somni le pakua khan an soi le ta a sarkar thar hruai tu te tan po hian a beidon thlak du viu mai theiani manni lam khan damdoi le eile in lama har satna lian zual phuruk nan le zirna lama man tur US dollar million zale somrup tanpuina an dan ding lai ne na in mila an pek nuwa hetiang hian World Bank lam chuan thu thar an nei ta zo ka ni tun lai hian sumpuk thei beisin IMF nen anin bele mek ne soyani a maro chu heipo hi thua fel tak tak hun hi chu alarei deuh nge inarin oma chumi chunga an har satna hi buai pui tham ani don ani tuna hian foreign sumlu tura mang to lova a chun pon lei thei to manglo ani boka mi pui thin rim hi an la sahal le ne motor oil han fil tur te hian nikhat aya tam tenin tlaranga ya sarkar na thokte po oil ren chema kekal uar tur te in anin fui so boka Colombia CCIP na tarlan danin anram inflation rate sum hlutna tlak niam na hi July thla hian avor top apan meka 60.8% in sum hlutna hi atlat niam meka ni tun ma ne na khai khin chuan an sum le pain thila lo le thei thin zat ve po kha tuna hian an le thei to manglo ti na nia har sa takan ni World Food Program WFP in a chut dan chuan Sri Lanka mi hring makta duai nga vel anram mi hring zong atanga 22% vel chuan eile in tur tran puina an mamo meka chung koruk zinga chung ko nga vel zel chuan tun ma an ei in thin aya tlem an emo tui lo deuh zokin an emo ani thin anti India chuan MiG 21 fighter jet hnáwl vekatumta Artem Mikoyan M le Michael Korevich G10 kum sangkhat zakwa le somthum le pakua an duan chuata Soviet military fighter aircraft te hi a design chuak tu mi pahni kan soitak te ming choin MiG ti ani Russian tong thumala hian I hi English thumala and kenina le kan ti ang chi hi ni a MiG hi MNG ti na ngani chu July ni somni le pariat khan MiG 21 fighter jet chu Burma Rajasthana atlale ta a pilot pani an thiani India rama hian thona che sual he tam ta hle maya heng zinga tam zok 99% deuh tho hi Russia siamani thasom ni liam ta a khan MiG 21 fighter jet hi paruk a che sual to a kumsang ni le somni le pakhat chung khan panga atla a sang ni le somni le pani kumin voin thleng hian pakhat atlale tabokani heng MiG jet sual na hian pilot panga in nun na an chan taboka kumnga chungin India rama thona che sual voisomli le panga om to in heng zinga voisomni le pakua hi chu Indian Air Force ta ani kumsang khat zakwa le somruk le pathum khan India chuan MiG masaber hi le luta voin thlengin MiG variant hrim hi zasari la ya le to ni Indian Air Force in tuna hian MiG 21 Bison hi squadron li zetaneya IAF squadron khata hian aircraft somparuka tanga sompariat thleng anda deuh tlang puya MiG 21 hi IAF in somsari akol meka tin MiG 29 hi somnga akol boka MiG fighter jet a chet sual tak fo wangin tun ma dewa tang to khan
Indian Air Force hian hlui hlon vek an lo du to a ma pu an la tran der to ni ma se MiG fighter jet zale som ni lai mai voile khata han nol rup mai hi chu thil hau tak tak turania Indian Air Force po hian du angin an kalpui hlei thei bik lo maro chu MiG 21 a han tlak le ta ka chuan Indian Air Force lampo hi anin soifia angai ta a report in atarlan danin IAF chuan kum sang ni le som ni le panga a khi chuan MiG 21 hi nol 5 vek antum ni inan soya tin MiG 29 po hi sang ni le som ni le pasaria khi chuan hlui hlon vek antum tabokani Indian Air Force chuan tun naya chet sualna wanga malak na ani lo thu ero an soya MiG version rim hi athing ve to a India Sarkarin Air Force ti changklun modernization atum na malak na ani thu an soi Indian Air Force hian Russian ral thuam abikin aircraft te hi andem du chia lova mase IAF thona tlazinga atam zok hi Russia siam ani miau maya athatok lovani ti hi chu achianga ni Srinagar muna squadron number somngale pakhat hi September ni som thuma chol tir tura ruahman ania he squadron hi Kargil boina kumsang khat zakwale somkwale pakua wanga Operation Safe Sagar tia bultan khani in sang ni le som pakua February ni som ni le pasari pokhan Balakot air strike wanga Pakistan in aron thungrut pala chetura lo inral rintir ani to boka khati hun laya mel mathona kap thatu wing commander Abhinandan Vardhaman kha kanla revek ome ani pokha 51st squadron ami thokhania President Ramnath Kovind chuan Ver Chakra Award ahlan nge ni kha tuna hian Abhinandan hi group captain ani megani MiG jet fighter te hi Indian Air Force in ngana lian ber ani thina thona zale somni lai hi chu Burma te Nepal te Bangladesh ram te daunan hi chuan a chuan omvio vinarin omani MiG fighter jet thak na tur hi India sarkar chuan alo ngai tu ave dai to a Defense Ministry chuan sahni le somni le pakhat February thla khan Hindustan Aeronautics Limited HAL nen Tejas fighter jet siam na tur crore rupees singli le sangriat zet in remna anzia ka HAL hian Tejas fighter jet somriat le pathum asiam sakdonani tin IAF hian multi-role fighter aircraft MRFA zale sompali lai mai leyatum mek boka MiG munruak ro hi chu alu khat thei mai tura ngayang India sarkar chuan $1 billion ngaman project 5th generation fighter jet siam na tura boy pui mek boka Russia ku chuak te a hnol tran ve don ta hi thilom tak chu ani hrimhrime SCO Foreign Minister meeting a Jai Shankar telve July ni somni le pakua khan Uzbekistan khopui Tashkent a Shanghai Cooperation Organization SCO Foreign Minister ten meeting an naya Indian External Affairs Minister S. Jai Shankar po telve in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan le Russian Foreign Minister te akom loma Pakistan, China le Afghanistan Foreign Minister tero akom du talovani Shanghai Cooperation Organization in member Ramatan Iran laklu atum chu India chu na thlop thu asoya Chabahar port chu Central Asia ram te hunzom nan India na ngai poimo thu Jai Shankar chu na soibok Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari eroin China le Pakistan Economic Corridor soimoi hle vethunga China le Pakistan ram naya omram te tan insum don ton na thatak siam tu turani ati Taliban acting foreign minister Amir Khan Mutagi maa Jai Shankar chuan India in Afghanistan atan puidan te po soin India chuan Afghanistan mi puitan humanitarian assistance apeya huite damdoi vaccine le sile fen thanem taka peni ti asoi Jai Shankar hian
Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev le Minister dangte muboka. Shanghai Cooperation Organization hi India tan in natlaka ni reng angem ti hi international politics lama tuimi te tan chuan zona poimo takturani. Kum sangkhat zakwa somkwa le paruka China inadin ni in atira chuan Shanghai 5 ti ania China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia le Tajikistan te antela. Kum sang ni le pakhat khan member thar Uzbekistan an senglut le a khatatang khan Shanghai Cooperation Organization ti ani le ta a. Ti chuan kum sang ni le som pasari khan India le Pakistanin an zom ve le a sang ni le som ni le pakhat September ni som pasari khan Iran po member thar turapom ni in sang ni le som ni le pani hian lak lu aniang. Ti chuan SCO member hi ram kuwa ani don ta ni. SCO ro rel na sang pathum te chu Heads of State Council te, Heads of Government Council le Council of Ministers of Foreign Affairs te ani. SCO Secretariat an office mun pui hi Beijing a oma official working language hi Chinese le Russian ani. Tuna SCO chairman chi Uzbekistan ni in kum thara khian India in chairmanship alaviang. September ni som pangale ni som parukhian Samarkand Uzbekistan a SCO summit a omle dona Jaishankar chuan Indian Prime Minister Narendra Modi atel venge theinan India in mala ani ti asoya. SCO ram hroi tu lu te antel kim vek thei chuan India, Russia, China le Pakistan hroi tu lu te mun khata an fuan khom masak ber tum ani dona ngai ven a hlo viu dona ni. Jaishankar chuan SCO Secretary General China Senior Diplomat Zhang Ming muboka India in SCO chair lak huna in zom na kan siam thar le dona ni atia India hian SCO hi angai poimo tran tariu ni na lang boke. Shanghai Cooperation Organization member Ramzinga India thian thapani antela chung chu Russia le Iran hini. Mase kan soifo thinang khan Russia hian India hi angai poimo ngai meu lo ni na langa BRICS sapo ni se China hi athu ber fo bokani. Iran in SCO zomatum hi chu amakran lo. United States epzong malak na ani phot chuan Iran hian athop zelang ti hi arin om sa ve hrim hrima. Tunlai hian Iran hian Russia abel tan le boka nuclear warhead hi antin zon ber ni na lang. Russia le China huat zonga a om lo phot chuan nuclear program ati puitlin thei a in ring hle ni na lang ani. Engpo ni se SCO hi China thunei na ani bermaya India ta na thil tha a rin chu hi chu arin om lutuk lova. India chuan Iran longchol mun Chabahar port chu SCO malak na ata na soimoy view maya Pakistanin China Pakistan Economic Corridor CPEC kha asoimoy view ve thung boka. China le haute hi chuan CPEC hi an vote vek arin om. BRICS le SCO hi China din mun Songate tu ani chomeka India tan tel zui zel hi afu kherangem nge Russia lakatlak tlumnan India hian aming leka om zui zel atum ti hi kaini chuan kan thre thiam phak ri lovani. Ole khati zong kha tun tumata na international news le politics kanan soi thei chu ni a ngai khatu zong zong te in chunga kan lo me.